Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. V torek je v dvorani svetega Frančiška potekal literarni dogodek z naslovom Koprčani, ki so spremenili svet. Dogodek je obudil spomin na 5 pomembnih osebnosti, ki so s svojim delom, idejami in vplivom močno prispevale k ugledu in prepoznavnosti Kopra. Poglejmo. Bomo kar začeli takoj s temi 5 Koprčani, tako da bomo prvo slišali en glasbeni prispevek, intermisijo muzike od Paganinija, Caprice numero 13, Jaka Černic, violina, mentor Žiga Cerar. Hvala, Jaki, za ta glasbeni vložek. Sedaj pa vabim direktorico Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper kot pobudnica tega dogodka, Stoimitando la direttrice della Biblioteca Centrale Srečko Vilhar, ki vas bo nagovorila. Torej, cenjeni predavatelji, spoštovani gostje, prijatelji, lepo pozdravljeni in dobrodošli na nocojšnji prireditvi Koprčani, ki so spremenili svet. Kot direktorica Koprske knjižnice sem pridobila edinstven pogled v neprecenljivo kulturno in intelektualno dediščino, ki jo za mesto Koper hrani naša knjižnica. Cilj in dolžnost našega zavoda ni samo varovati in ohraniti ta knjižni zaklad za prihodnje rodove, ampak ga tudi promovirati in približati prebivalcem Kopra in širši javnosti. Knjige namreč niso zgolj predmeti, ampak skrbnice kolektivnega spomina, nosilke znanja in izkušenj, ki oblikujejo našo prihodnost. Posebno vlogo pri tem igra naš oddelek za domoznanstvo in knjižno dediščino in njegov vodja, magister Peter Štoka, ki je ob sodelovanju številnih partnerjev in ob podpori mestne občine Koper oblikoval tudi nocojšnjo prireditev. Zato hvala. Egregi ospiti, stimati relatori, benvenuti alle serata di oggi
intitolata I Giustinopolitani che hanno cambiato il mondo. Come direttrice della Biblioteca di Capodistria ho avuto l'opportunità unica di accedere a un inestimabile patrimonio culturale e intellettuale custodito nella nostra biblioteca. Il nostro obiettivo non è solo quello di conservare queste collezioni per le generazioni future, ma anche di avvicinarle ai cittadini di Capodistria e al pubblico più ampio. I libri non sono semplici oggetti, bensì custodi della memoria collettiva, portatori di conoscenza ed esperienze che plasmano il nostro futuro. Un ruolo particolarmente importante è svolto dal nostro reparto di storia patria e beni librari e dal suo capo reparto, Peter Stocca, che ha organizzato l'evento di questa sera in collaborazione con numerosi partner e con il supporto del Comune di Capodistria. Grazie e buona serata. K besedi vabim podžupanjo Mestne občine Koper, gospod Mateo Hrvatin Kozlović. Spoštovani predavateljici in spoštovani predavatelji, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, cari docenti e cari visitatori. Letos praznujemo častitljivo 1500 obletnico domnevne ustanovitve mesta Koper. Arheološke najdbe sicer izpričujejo kontinuitete poselitve na nekdanjem otoku že več kot 2000 let. Nella storia di Capodistria si sono verificati molti eventi interessanti, tempestosi, festosi e belli. Capodistria è stata la dimora permanente o temporanea di molti personaggi famosi. Skozi predstavitev del petih znamenitih Koprčanov bomo danes poznavali delček naše zgodovine in dediščino, ki so nam jo danes predstavljeni Koprčani zapustili. Bogata dediščina in njeno spoznavanje oblikujeta nove generacije raziskovalcev in nova dognanja, ki bodo zagotovo oblikovali tudi prihodnost našega mesta in nove znamenite Koprčane in Koprčanke. Vi auguro quindi una piacevole discussione alla presentazione di oggi e tanta nuova conoscenza e orgoglio per i nostri predecessori. Buona serata. Se upravičujem pred za ime. Zdaj pa vabim predsednika Fameje Kapodistrijane, gospoda Piera Sardosa Albertinija, star Koprčan, ki se mi zdi, da nas spremlja skozi vsa te dogodke, od Monalovih dni do starih predstavitev knjig in se mi je zdelo lepo, da tudi je danes med nami predsednik tega združenja. Prego. Sì, devo dire anche in italiano, sfugge. Prego, intanto lei prenda un po' di fiato. Sì, con oggi noi il presidente della Famea Capodistriana, il signor Sardos Albertini. Sono molto onorato e felice che come rappresentante degli vecchi capodistriani oggi con noi, ci conosciamo già da tanto tempo. Ultimamente ci ho portato anche una bella riproduzione di San Nazario che avremo modo anche di ufficializzare. E comunque abbiamo iniziato la nostra conoscenza con le giornate monaldine, appunto anche dopo con il codice della Biblioteca Nazionale Centrale avremo modo di iniziare questa serata, però adesso la parola è sua, professore. Bene, grazie e buonasera a tutti. Il convegno I Giustinopolitani che hanno cambiato il mondo ha per tema specifico 5 grandi personaggi della storia capodistriana. Essi non sono gli unici che hanno avuto nel corso dei secoli un'importanza straordinaria, ben più ampia dei limiti territoriali e temporali nei quali essi vissero. Un'elencazione completa sarebbe un'impresa ardua. Benissimo hanno fatto gli organizzatori a concentrare l'attenzione su quei 5, il Beato Monaldo, il Vergerio, Andrea Divo e Santorio Santorio. Ci sono illustri relatori che ne parleranno, per cui ritengo di non poter nulla aggiungere, solo una annotazione personale.
C'è uno di essi che mi sta particolarmente a cuore ed è il Monaldinus Justinopolitanus, ovvero il Beato Monaldo del Capodistria. È stato un grande teologo e canonista, molto in concetto di santità, venerato come beato da secoli, specie dai frati francescani. La sua fama è però collegata in particolare alle sue qualità di esperto di diritto civile e canonico. Ed è a queste doti del Beato Monaldo che mi collego per un ricordo personale. Mi sono laureato in giurisprudenza presso l'Università di Trieste negli anni 70 e tra le materie di studio c'era il diritto canonico. Docente era lo stesso magnifico rettore, Agostino Rigone. Ebbene, in quella sede ho avuto modo di conoscere l'opera di Monaldo del Capodistria, in quanto si studia ancora, a distanza di molti secoli, l'opera La Summa de Iure Canonico, cioè il testo che lo rese famoso. Il libro di circa 600 pagine, con sentenze ordinate in ordine alfabetico riguardanti la casistica penitenziaria. La finalità del testo, dichiarata dallo stesso autore, era di fare un compendio per lo studio della giurisprudenza e per l'uso pratico. Il Beato Monaldo è morto nel 1284 e la Summa Monaldina fu scritta prima del 1274, cioè 750 anni fa. A distanza di tanti secoli, egli è ancora un punto di riferimento per i cultori del diritto. Ringrazio gli organizzatori del convegno per averlo ricordato oggi. Grazie. Mislim, da ni treba to preveč povedati po slovensko, smo razumeli. Mogoče bi samo povedal to izpostavil od gospoda Sardosa, da se nahajamo v Monaldovi cerkvi, ki je zgradil med leti 1265 in 1270 in to, kar je danes sveti Frančišek, je v bistvu njegovo delo. Tudi gimnazija Koper in to bi lahko malo bolj poudarili, da jim bili veseli, da smo imeli take ljudi svetovnega slovesa v Kopru. Umrl je kot svetnik, goduje 9. novembra. Zdaj smo nekako zaključili ta uvodni radni del, preden se lotimo zdaj 5 velikanov, vabim na oder pevca, ki nam bo zapel arijo Benjamina Ipavca, Mark Žari, Leo Maj, Kokol, petje, klavir, Rea Štrukelj, Pahovič. Upam, da so me slišali, če ne idem iskati.
Tako, sedaj pa bo začel ta uradni del oziroma osrednji del. In kot vabim, adesso inizieremo con la parte centrale riguardante 5 capodistiriani, giusti napolitani. Il primo sarà Beato Monaldo, che dovrebbe essere presentato, alla regia andiamo avanti, dovrebbe essere presentato da padre professor dottor Victor Papes, però causa malattia il suo intervento verrà spiegato da Matic Kristan, ki ga vabim odr, sem zelo vesel, da bo lahko povzel predavanje doktorja profesora Viktorja Papeža Frančiškana, ki smo ga tukaj imeli na grškem kodeksu. Naj povem samo 2 besedi, da bodo ljudje vedeli, pol kaj gledajo. Gledamo to osrednjo, ta kodeks 33, ta prihaja iz Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana. In se zahvaljujem gospodu direktorju Marjanu Ruplu, Rupert, da je prinesel ta čudovit kodeks. In v 4. omari pa imamo zadnji nakup Memorije Patrie, s katerim smo v zadnjih 10 letih lahko nakupili vsa temeljna dela, ki jih vidite, tako da smo res za nekaj več bolj bogati v našem mestu Kopru. Zdaj pa besedo prepuščam Maticu. Hvala. Hvala. Monald iz Kopra je bil manjši brat oziroma malo manj natančno Frančiškan, ki je v 13. stoletju napisal prvo enciklopedijo prava in je tudi prvi znani jurist iz današnje Slovenije. Najprej malo konteksta. Monald je živel in deloval v času, v katerem lahko rečemo, da se je rodila današnja pravna znanost. Poklicni pravniki so takrat začeli intenzivno preučevati in se oplajati pri rimskem pravu in to pravniško strujo imenujemo učeno pravo in iz učenega prava izvira današnja pravna znanost. Z nastopom učenega prava pa je povezan tudi začetek univerz, ker univerze takrat še niso bile univerze v današnjem smislu, ampak bi rekli pravne fakultete. In tudi Monald je bil, glede na to, da je napisal tako enciklopedijo, zagotovo šolan pravnik, to pomeni, da je študiral bodisi v Padovi, bodisi v Bologni. In verjetno je tam prišel v stik s pridigarji iz takrat še mladega redu manjših bratov oziroma frančiškanov in vstopil v ta red. Kasneje je postal celo provincialni minister Sklavonije, torej redovne province, ki je obsegala tudi te kraje. Omenili smo že učeno pravo in ena od teženj v učenem pravu je bilo tudi urejanje in sistematiziranje pravnih norm, med drugim tudi v zbirkah prava. In to je doletelo tudi cerkveno pravo, ki ga imenujemo kanonsko pravo, torej pravo katoliške cerkve. In tu moramo nujno omeniti svetega Rajmunda Peljafordskega, ki je izdal zbirko kanonskega prava Liber Extra. Dejstvo, da je sveti Rajmund svetnik in zavetnik kanonistov, mislim, da dovolj pove o njegovem pomenu. Pri zbirkah prava je bil problem, da so bile težko obvladljive. Tudi pri Liber Extra, to gre za tisoče odlomkov iz raznoraznih del, od svetega pisma do cerkvenih očetov, do rimskega prava in to ni bilo pregledno urejeno. Zato je sveti Rajmund napisal tudi eno sumo. Suma pomeni nek priročnik z temami, pregledno urejenimi temami, ki je bil namenjen splošnejši rabi za študente, za duhovnike in tako naprej. In tu se vrnemo k Monaldu, ki se je odločil očitno v 60. letih 13. stoletja napisati svojo sumo in pri tem vzel za podlago Rajmundovo. Opravil je zelo dragoceno uredniško delo. Suma ima 283 gesel, ki so razdeljene še na podgesle in paragrafe, obravnava najrazličnejše teme, od zakonske zveze do raznih funkcij, opad, škof, posojila, tatvine, zastopništvo, skratka raznorazna področja srednjeveškega življenja, zato gre za zelo pomemben, dragocen zgodovinski vir. Kar je bila v Monaldovi sumi velika novost, je bilo to, da je gesla razdelil po abecednem vrstnem redu, zato da se tudi neuk človek po njej zlahka orientiral.
Poleg tega je tudi Raimondovo besedilo razširil z drugimi pomembnimi pravnimi besedili. Suma v rokopisih običajno obsega okrog 400 strani, moderna knjiga, če si predstavljate, bi verjetno obsegala slabih 1000. Monaldova suma je bila zelo odmevna, kako to vemo, ker je trenutno znanih vsaj 70 rokopisov, to je veliko, nekateri rokopisi ostanejo v samo enem izvodu. In ko je nekdo potreboval informacije o pravu, verjetno ni vzel v roke že omenjeni Liber Extra, ni vzel zbirke prava, ampak Monaldovo sumo. Zato, čeprav je Monaldova suma hitro zastarala, ker je razvoj prava šel dalje, vseeno njegovega pomena ne gre podcenjevati. Tudi zato, ker je hitro zastarala njegova suma, je doživela samo eno tiskano izdajo, ampak imamo tudi tukaj en izvod te tiskane izdaje. Ta izdaja je sicer, ko jo človek bere, se ne more znebiti vtisa, da je bila narejena zelo na hitro, ker v njej mrgoli napak, in upati je, da bo Monald kmalu čim prej dočakal tudi moderno tekstno kritično izdajo na podlagi primerjave različnih rokopisov. Mi è stato chiesto anche di riassumere in italiano, se possibile. Monaldo di Capodistria fu un giurista che nel 200 scrisse la prima enciclopedia di diritto, la Summa de Iure Canonico, e in questa voluminosa opera era la grande novità, l'ordine alfabetico dei lemmi. Della Summa conosciamo oggi almeno 70 codici in tutta Europa, il che attesta la sua grande eco. Nel 1516 venne pubblicata anche un'edizione a stampa. Najlepša hvala. Grazie. Hvala gospodu Maticu Kristonu, ki ni prišel sem samo povzeti besede patra Viktorja de Papeža, pa kot sem tudi sam slišal, tudi gospod študira, zdaj ne vem na kakšnem nivoju, Monaldovo sumo, dottorato, grazie per questa informazione che possiamo dirla in italiano. Il signor Criston è venuto qua solo come relatore di Padre Victor Papež, ma anche studia e dottorando di Beato Monaldo, quindi grazie Criston di essere venuto e di scrivere e di pubblicare avanti. Tako, zdaj pa imam veliko veselje, da se popravim. Nocoj tukaj aspetta momentov z mano Marjan Rupert. Z njim pa sodelujemo že 20 let in smo se spoznali tudi preko beremskih kodeksov in drugih reči, ampak se mi je zdela zelo lepa gesta, da si poveličal to mesto in ta kraj z njegovo sumo, z Monaldovo, in da si to naredil za nas. Hvala. Počakaj še, da povem dve besede italijanščini, poi prideš gor. Sono molto felice di poter onorare oggi e di avere fra noi il direttore della Biblioteca Nazionale Universitaria, il signor Marian Rupert, col quale collaboriamo già da 20 anni, non solo in ambito bibliotecario e bibliologico, ma il signore anche è studioso dei codici di Beram, glagolitico, e quindi avevamo modo di portarli anni fa anche nel convento di Santa Anna, poi altre cose. Così, però la cosa più importante stasera è che è venuto con la Summa Monaldina, il codice manoscritto MS 33, in ga sedaj vabim, da nam to obrazloži. Hvala, Marjan. Spoštovani visoki gostje, egregi ospiti d'onore, è per me un grande onore poter parlare oggi a questo importante evento, proprio in luogo strettamente legato alla vita e all'opera del Beato Monaldo. Nel 1266 Monaldo fece ritorno a Capodistria, dove fu nominato guardiano dell'ordine dei frati minori francescani. In questo periodo costruì il convento, in seguito sede del liceo di Capodistria, e la chiesa di San Francesco, soppressa nel 1805
con l'arrivo dei francesi e oggi adibita a sala protocolare, mantenendo però il nome di San Francesco. Qui Monaldo trascorse i suoi ultimi anni di vita. Fu sepolto nella sua chiesa, in un sarcofago di pietra, e subito dopo la sua morte iniziarono a verificarsi miracoli. Per questo motivo, nel 1617, il suo corpo fu trasferito in una nuova arca e collocato sull'altare per la venerazione pubblica. Le sue reliquie sono oggi custodite nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Trieste. Il suo giorno di commemorazione è il 9 novembre. Di Monaldo e della sua eredità si è già scritto molto e la sua summa è stata oggetto di numerosi studi scientifici. È considerato il più importante giurista francescano del XIII secolo. La popolarità di questa semplice enciclopedia del diritto canonico medievale, organizzata in ordine alfabetico, è testimoniata dall'alto numero di manoscritti che si trovano oggi nelle più importanti biblioteche europee. Il manoscritto più antico, datato 1293, è conservato nella Biblioteca Antoniana di Padova. L'opera di Monaldo ha mantenuto la sua rilevanza anche in epoca umanistica, con la prima edizione a stampa pubblicata a Lione nel 1516. Rukopis, ki je danes ponovno na ogled v Kopru, izvira iz samostana v Bistri. Za določitev provenience nam je poleg prevzemnih protokolov iz časa sekularizacije samostanov leta 1782 pod cesarjem Jožefom II. V pomoč tudi zapis na notranji platici kodeksa, obletnici 1432 je upisano: Liberiste est domus valis Iocosae in vrenic ordinis Quartusiensis. Rokopis je kasneje iz neznanih razlogov prišel v knjižnico cistercijanskega samostana v Stični, kjer je dobil novo signaturo. Pečat priča, da je ob koncu 18. stoletja postal del licejske knjižnice v Ljubljani, danes pa ga hrani, kot je povedal že Peter, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Po več virih naj bi rokopis nastal v zgodnjem 14. stoletju, po avtorjevi smrti in sicer v francosko-mozanskem slogu. Pred približno 50 leti nas je v Narodni univerzitetni knjižnici obiskal znani pisatelj in publicist argentinski Alberto Manguel, avtor številnih knjig o zgodovini knjižnic in nekdanji direktor Argentinske nacionalne knjižnice. Manguel, poznavalec srednjeveške kulture in zbiralec redkih rokopisov, se je z velikim veseljem ustavil pri nas v rokopisni zbirki in izbrali smo mu med temi kosi za prezentacijo tudi Monaldo kodeks summa de jure canonico, ki ga je izredno navdušil. Navdušen je bil predvsem nad likovnim okrasom kodeksa, ki ga je pohvalil kot nekaj povsem neobičajnega in unikatnega. Vsaka stran tega kodeksa je namreč okrašena z več kot 1600 drobnimi risbami različnih motivov, ki si jih lahko ogledate tudi, kot so živali, psi, ptice, opice, fantazijske spake in nenavadni človeško-živalski hibridi iz repertorija srednjeveškega bestiarija Mirabilia Mundi. Narodna univerzitetna knjižnica trenutno izvaja projekt popisa in strokovne analize srednjeveških fragmentov, ki se nahajajo v naših knjigah in drugod pod vodstvom profesor dr. Nataše Golob, naše dolgoletne znanstvene sodelavke. Z omenjenimi raziskavami želimo zavrniti pogosto razširjeno tezo o srednjem veku kot temačnem obdobju človeške zgodovine, ki naj bi bil inferioren v primerjavi z grško in rimsko antiko. Ohranjeni knjižni fondi pri nas pa kažejo, da je bilo kljub pomanjkanju močnih centrov intelektualnega življenja na naših tleh živahno intelektualno dogajanje, predvsem znotraj cerkvenih ustanov. Eden takih vzorčnih primerov je tudi Koper, s katerim me veže vrsta lepih spominov. Ob izidu svoje knjige Fondi Librari Biblioteke Kapodistrija me je Ivan Markovič povabil kot govorca na konferenco, ki je organizirala italijanska skupnost v Kopru.
Z raziskovalcem magistrom Petrom Štoko sem preživel veliko ur ob knjižnih dragocenostih v koprski domoznanski zbirki in v samostanu Svete Ane. Na njegovo pobudo sem se večkrat udeležil Moldaldovih dnevov. Posebej pa bom si zapomnil izlet s patrom Borisom Markežem, obisk knjižnice v Pazinu z fra Alfonzem Orličem, tudi bratom minoritom. V Narodni izletni knjižnici smo zelo veseli, da nas številne aktivnosti v Kopru že desetletja povezujejo v trdno skupnost, odprte znanosti in kulture, z željo, da na podlagi preteklosti najdemo nove poti v prihodnost. Hvala lepa. Hvala gospodu Marjanu. Jaz bi samo en apuntamento rekel, knjige so danes predstavljene kronološko, da ne boste mislili, da smo šli od avtoritet, ko bi rekel, Narodna univerzitetna knjižnica in tako naprej, ne. Šli smo kronološko, Blažej Demonal 1265 in zdaj je na vrsti rokopis Peter Pavel Vergeri starejši 1402-1403, prva tiskana izdaja 1475 Incunabula, ki jo imamo tam v sredini, zraven Monalda, in o njej bo spregovorila izredna profesorica, stala bona, dr. Jadranka Cergol, che devo dire anche in italiano due parole. Smo jo gostili pred časom tudi v naši knjižnici in je zelo prijazna in vedoča, tako da je lepo poslušati. Ho il piacere di chiamare la dottoressa associato Jadranka Cergol dalla facoltà di umanistica Capodistria. Ha studiato Pierpaolo il Vergeri il Vecchio e ha scritto, ha anche pubblicato, e siamo felici di averla qua e spero che riuscirà a essere stretta. Grazie. Dobar večer vsem, buonasera a tutti. Pierpaolo Vergerio il Vecchio, Peter Pavel Vergeri starejši, Petrus Paulus Vergerius senior. 3 imena, 3 vpetosti v 3 različne svetove, a vendar o njem bi lahko rekli nemo profeta in patria. Zakaj namreč? Če v Google vtipkamo ime Petra Pavla starejšega v slovenščini, se nam pojavi nekaj manj kot 1000 rezultatov, natančneje 909. Če vtipkamo ime v italijanski različici Pierpaolo Vergerio il Vecchio, se pojavi 24.700 rezultatov. Na angleških straneh pa 20.000 zadetkov. Seveda tem številkam gre pripisati tudi zanimanje italijanske javnosti za humanizem, večje število spletnih strani in tako dalje. A vendar, v Italiji je Peter Pavel Vergeri poznan kot veliki pedagog, pomemben humanistični intelektualec, Američani pišejo o njem doktorske dizertacije, v Kopru pa je komajda poznan in včasih zamenjan s mlajšim soimenjakom Petrom Pavlom Vergerijem mlajšim. Zakaj pa je pravzaprav Peter Pavel starejši tako znan? Ma perché Pierpaolo Vergerio il Vecchio è così conosciuto? Citerò un unico dato. Come spiegato dalla ricercatrice Alessandra Favero nel suo trattato scientifico, la tradizione manoscritta del trattato De Ingenuis Moribus di Pierpaolo Vergerio il Vecchio, scritta all'inizio del 400, è costituita da almeno 227 testimoni, trovati sparsi in varie biblioteche europee. Venezia, Padova, Roma, Firenze, Città del Vaticano, ma anche Cracovia, Dresden, Londra, Parigi, Lione, Oxford e molti altri. In sostanza, Pierpaolo Vergerio il Vecchio veniva letto da tutta Europa, perché è autore del primo trattato pedagogico umanistico, da molti punti di vista rivoluzionario, che aprì la strada al dibattito pedagogico su base umanistica in Europa. Peter Pavel Vergeri starejši je večji del svojega otroštva preživel v Kopru, nato pa je študiral predvsem v Padovi, se pa izpopolnjeval tudi v Bologni in Firencah. Šolal se je pri največjih italijanskih humanistih in že v času svojega izobraževanja je predaval dialektiko
izkazal se je na cerkvenem zboru v Konstanci in zagovarjal reformo cerkve in Capite in Membris. Kasneje se je dokončno zaposlil pri cesarju Sigismundu, kateremu je služil kot svetovalec, pesnik, intelektualec, humanist. Peter Pavel Vergeri starejši je napisal sicer več del, na tem mestu pa bi se osredotočila predvsem na eno, in sicer na že omenjen traktat De Ingenuis Moribus, ki ga je napisal v času svojega bivanja v Padovi. Traktat je razdeljen na dva dela. V prvem govori o plemenitih navadah ter pasteh adolescence, v drugem delu pa se posveča svobodnim umetnostim in navede katalog disciplin, a tudi razne metode učenja. In že pri teh navodilih naletimo na zelo sodoben pristop do didaktičnih napotkov. Peter Pavel Vergeri svetuje mladim, naj utrjuje osnov tako, da večkrat preberejo in jo ponovijo, naj konzultirajo resnično in verodostojno literaturo in naj pri učenju uporabljajo tehniko dvoma. Lahko bi rekli, vzgoja h kritičnemu mišljenju ante litteram. Dalje nadaljuje tudi z nasveti pedagogom, naj ne uporabljajo telesnih kazni, naj napredke svojih učencev pohvalijo in naj več časa namenjajo tistim, pazite, ki jim ne gre dobro, tistim učencem, ki so počasnejši pri usvajanju snovi. Skratka, svetoval je pedagogom, naj pri vsakem učencu poiščejo, katere so njegove specifike, njegovi talenti in naj te razvijajo. Ali ni to morda podobno kot današnjemu na učenca osredinjen pristop? In sostanza Pier Paolo Vergerio il Vecchio introdusse nella cultura europea ciò che noi oggi potremmo chiamare un approccio umanistico alla didattica e alla pedagogia, nella quale è importante educare i giovani alle virtù e ai valori, tra i quali spicca in particolar modo la moderazione, il ricercare dappertutto la giusta misura nell'alimentazione, la giusta misura nelle ore di sonno, la giusta misura anche nel numero delle discipline studiate, la giusta misura nella distribuzione degli impegni quotidiani e anche la giusta misura tra studium e totium, tra studio e il tempo dedicato alle attività extracurriculari, diremo noi oggi. Ma in particolare va sottolineato ciò che oggi potremmo chiamare insegnamento incentrato sullo studente, basato sul rapporto interpersonale tra alunno e insegnante, che facilita l'apprendimento. E questo si sviluppa principalmente attraverso il dialogo e l'apprendimento attivo, il che comporta lo sviluppo della creatività, delle capacità critiche, della propensione a prendere iniziative. Non vi sembra di trovarci davanti ai metodi didattici di oggi? Nekaj zadnjih misli naj namenim še posebnemu poglavju, ki ga je Vergeri namenil vzgoji mladih plemičev. Peter Pavel Vergeri je bil, kot smo že rekli, začetnik humanistične pedagogike. Po eni strani na začetku svojega dela si želi, da bi bili vsi državljani mesta deležni dobre vzgoje. Ob koncu pa nameni svoje misli vzgoji bodočega vladarja. Tam svetuje, naj se šolajo v svobodnih umetnostih, predvsem pa naj bodo vzgojeni tako, da bodo lahko svojim državljanom dali zgled moralne poštenosti. Un'ultima riflessione verrà rivolta alla diffusione del trattato che girava per le corti europee, prima in forma di manoscritto, come all'inizio menzionato, poi appunto di incunabolo. Uno di questi si trova oggi tra di noi e alla Biblioteca Srečko-Vilhar va il merito di custodire nella città natale di Pier Paolo Vergerio una copia preziosissima di un trattato che ha influenzato il pensiero intellettuale e che tutt'oggi può essere considerato una pietra miliare nella cultura europea. Hvala za pozornost. Grazie della vostra attenzione. Hvala Jadranki. Preden nadaljujemo, bomo naredili eno glasbeno odmor, intermisijo muzike. Peter Iljič Čajkovski, Nije tolke odkotko znal, Leon Maj Kokol, petje, klavir, Rejo Štrukelj Pahovič. Prosim, če pridete.
Zdaj pa imamo posebnega gosta, profesorja doktorja Marka Marinčiča, ki se tudi že pripravlja, ne rabite hiteti, profesor. Gospod je profesor, je znan po tem, da je prvi pripeljal diva v Slovenijo. Kot je meni znano, jaz sem preko vas, se nismo še poznali, spoznal Andreja Diva, nekega Koprečana, ki je prevedel Homerija, Teokilida in Aristofana. In pol pa smo z njegovim učencem, zdajšnjim profesorjem Pobežinom, tudi naredili pol, tako je začela Divina v Kopru. In zato sem zelo ponosen, da iz prve roke bomo slišali razlago Andreja Divusa strani profesorja Marka Marinčiča, ki prihaja iz Filozofske fakultete v Ljubljani. Luigi Spegherà in professor dottor Marco Marinčič, che è stato il primo a portare Andrea Divo in Slovenia, a parlare di Andrea Divo in una mostra allestita a Ljubljana. Dopo abbiamo conosciuto attraverso il suo allievo e tuttora professore Gregor Pobežin queste opere di Teocrito, Aristofane e di Omero, e da allora abbiamo ogni anno anche la famosa Divina, così che sono molto felice e lieto di avere fra noi il professor Marco Marinčič, il quale lo invito a presentarci strettamente Andrea Divo e dire perché fu il più importante. Hvala za to povabilo. Onorevoli rappresentanti ufficiali, dovrò rinunciare perché sono stato chiesto di essere quanto meno lungo possibile a fare il riassunto in italiano su un personaggio che d'altronde è abbastanza noto a Capodistria e non era necessario portarlo a Capodistria perché lui era di Capodistria. Malo sem bil v zadregi, bom skušal malo bolj neformalno o tem govoriti, ko sem bil naprošen, da govorim o Andreasu Divusu kot nekom, ki je spremenil svet. Ker sem bil v zadregi, kajti nimamo en predsodek. Mi smo na nek način prepričani, da so smeli svet in zmogli svet spreminjati samo veliki državniki, vojskovodje, tudi diktatorji. Ampak, če pogledamo malo zgodovino površno, bomo hitro videli, da je številnim tem velikim pravzaprav spektakularno ali pa tudi katastrofalno spodletelo. Začenši z Aleksandrom Velikim, ki je pustil za sabo desetletja vojn, in lahko gremo potem k Napoleonu, vemo, kako je končal, in lahko gremo, ampak nomina sunt odiosa, k kakšnim despotom 20. tudi 21. stoletja. Večini teh je spodletelo, tistim, ki jim ni, pa upam, še bo. Tako da mislim, da je stvar malo drugačna. Svet so spreminjali na številnih področjih in na področju literature si upam trditi, da je bil Andreas Divus na nek način zelo pomemben.
In bom postavil dve tezi, skušal potrditi to, kar mi je bilo sprva nekoliko nerodno govoriti. Prvo, kar je, ta njegov prevod Homerja, pa tudi nekaterih drugih grških klasikov v latinščino, je šolska parafraza, je do nerazumljivosti dobeseden. To sploh ni prevod, to je bolj preparacija, namenjena kot pripomoček k branju Homerja v originalu. Še v 17. stoletju pa je bila ta knjiga kot pripomoček, pa tudi za samostojno branje bestseller. Ena najbolj prodajanih knjig še na začetku 19. stoletja, utemeljitelj moderne poezije Ezra Pound kupi izvod v Parizu in ta izvod ga inspirira za njegovo ključno knjigo Kaktus, ki je spremenila svet, vsaj na področju literature, ampak za nekatere med nami je literatura, je umetnost, je glasba, je znanost ne samo zelo pomemben, ampak osrednji del tega sveta. Ta prevod je bil, vsi potrditi takoj za Hieronimovo Vulgato, najvplivnejši prevod kakšne literature. Recimo Biblija kralja Jakoba, King James Bible, je dolga stoletja preobražala angleško govoreči svet, ampak to ni bilo individualno delo, to ni bil literarni prevod. Divus je zavit v njim skrivnosti, mi ne vemo, kdo je to bil. Mi pravzaprav ne vemo praktično ničesar. Ko bomo v zgodovinskem gradivu sedanje slovenske Primorske, ki je bilo po vojni odpeljano Benetke, odkrili resničnega Divusa, se bo ta njim skrivnosti razblinil, morda bo iz veličine celo oplahnil. Spoznali bomo nekega lokalnega učitelja grščine, rojenega v Kopru, morda delujočega v Kopru, morda tudi ne. Ampak za zdaj ima to vprašanje, kdo je bil Andreas Divus, tako rekoč status homerskega vprašanja. Njegov veliki občudovalec, že prej omenjeni Ezra Pound, se na to temo duhovito izživlja, njemu je seveda privlačno ravno to, da gre za skrivnostno, praktično anonimno osebo. Quale fosse la casata di Andreas Divus Justinopolitanus, to je citat naslova nekega članka. Pravi, na to vprašanje ne moramo odgovoriti, saj me ne zanima preveč, pod kakšnim imenom je bil Andreas znan v zasebnosti svojega življenja. Signore Dio, Signore Divino ali celo Meinherr van Gogh bi mu lahko služil kot patronim. San Nazaro je svoje ime prevajal kot Sanctus Nazarenus in sam sem otrokom Jamesa Joycea znan kot Signore Sterlina po valuti angliški. Fonetični prevod mojega imena v japonski jezik pa je tako nespodoben, da mi resno svetujejo, naj ga ne uporabljam, ker bi mi lahko v Niponu zelo škodoval. Prevedeno nazaj v verbum, adverbum, v naš materni govor, ima to ime pomen. Ta slika falusa stane 10 jenov. Skratka, pravi in zaključi Pound, v prenašanju osebnih imen iz enega jezika do drugega ni nobene gotovosti. Divus je lahko bilo resnično ime, ker je izpričano v teh krajih, seveda gre tukaj za italijansko prebivalstvo, lahko gre pa tudi za šaljiv psevdonim, humanistični psevdonim, kajti dejansko v uvodni pesnitvi, s katero Divus upelje prevod Homerja, se mu v stanju nespečnosti prikaže Homer in ga spodbudi k delu, prevaja ime. In Homer se mu prikaže kot Divinus Homerus, božanski Homer. Spravi, Divus se je imel veliko mero autoironije za enega malega lokalnega Homerja. Torej, zavedal se je, kako zelo omejen je seveda njegov pomen, zavedal se pa tudi, da bo s tem dal veliko spodbudo učenju grščine in branju Homerja, morda tudi v originalu. Kaj zdaj vemo vendarle o Divusu? Vemo nekaj izredno pomembnega. Prevoda Iliade in Odiseje, katerima so pripeti prevodi homerskih himn in nekaterih drugih klasikov grških, sta posvečena Petru Pavlu Vergerju, takrat koprskemu škofu, ravno takrat tisto leto, pozneje Trubarjevemu sodelavcu in podporniku. V tej osebi Trubar v uvodu k prvemu delu Nove zaveze sam provokativno izjavi, da mu je bil drugi takoj za Bogom, Vergerju namreč, kar je seveda
atentat na avtoriteto Hieronimove oziroma katoliške latinske Biblije Vulgata, ki je zdaj postalo odveč. Ne samo možno, zelo verjetno je Trubar za Divusov prevod vedel. Zanje lahko izvedel v Trstu, če ne tam pa neposredno pri Vergenu. Še pri smrtni postelji italijanskega reformatorja srečamo kot prvega med najbolj zakupnimi prijatelji ravno Trubarja. Bedel je pri njegovi smrtni postelji in ga, tako piše, tanquam conterrandum spiritualibus consolationibus usque ad ultimum spiritum solatus est. Kot rojak ga je do njegovega zadnjega diha tolažil z duhovnimi tolažili. Torej, Verger je, mene se zdi to pomenljivo, podpira vsaj dva prevajalca, ki imata eno pomembno skupno lastnost. Eden je prevajal seveda Biblijo, vsaj Novo zavezo. Drugi je prevajal Homerja Biblijo poganstva. Za kakšen prevod gre pri Divusu? Ni izvirno delo, je kompilacija starejših šolskih prevodov Homerja v latinščini. Pripomoček, ki pa se ga je bralo tudi samostojno, kajti kdor si je poleg originala Homerja v izdaji iz tiskarne Alda Manucija, najbolj znamenite tiskarne tistega časa, omislil tudi original, je v veliki večini primerov, kajti znanje grščine ni bilo tako razširjeno, s pomočjo tega Divusa lahko se vdaja vsaj utvari, da bere Homerja besedo za besedo, besedo za besedo, sprav, da ima nek neposreden stik s to svetinjo, bere ga po resnici ne. Tako dobesedno gre to, če bi se v slovenščino prevajalo na tak način. Jezo poj, boginja, Pelida Ahila, naslednji vers, pogubno, ki tisoče bolečin Ahajcem je prizadojala, številne pa močne duše je v had poslala, herojev. Njih same pa je za plen namenila psom, pticam in vsem, in vsem pticam. Kupici je bilo mogoče veliko dražjega originalnega Homerja iz Manucijeve tiskarne in kupici je bilo mogoče Divusa za zraven in ta Divus ima strani in vrstice organizirane tako, da poteka enako kot v Aldini, kot v Manucijevi izdaji. Sprav, to ni dvojezična izdaja, ampak če daš dve knjigi skupaj, jo imaš. Resničnost, kot rečeno, je bila drugačna, omejeno znanje grščine, omejeno na ozek krog intelektualcev, že v renesansi, se smo predstavili, da so se dali grščino, spravi zlasti seveda ta elita, humanistična elita, ki je bila zelo omejena številčno, in pa seveda teologiji. Sicer pa grščina niti slučajno ni bila tako razširjena in to je tudi ključni razlog za popularnost tega Divusa, ki si ga je mogoče, in tudi dokaz njegove popularnosti, njegove pravzaprav visoke vrednosti, ki si ga je mogoče danes na spletu, v spletnih antikvariatih kupiti za par 100 evrov. Celo izredno razširjena knjiga in bestseller. S čim je zdaj Divus spremenil del sveta, na področju literature vsaj, s tem, da so ga prek številnih generacij bralci uporabljali kot pripomoček za Homerja v originalu ali pa celo kot samostojno čtivo. Druga stvar, s katero sem že nakazal, je Divus po manj spremenil svet na področju literature, je pa to, da je v resnici dal izhodiščni namig za to Poundovo popolnoma ključno knjigo. V zgodovini literature je to en stebrov. In v prvi pesmi beremo, pravzaprav v prvi pesmi kliče na nek način Pound iz podzemlja Divusa ali pa njegovo knjigo, ta okorni latinski prevod Homerja, v katerem je prepoznaval zametek modernističnega poetičnega izraza. Po pomoti, ampak te pomote se je zavedal. Učinkoval mu je po pomoti in vendarle moderno in mu dal inspiracijo v samem izhodišču, kjer gre Pound s pomočjo Divusa tako kot Odisej klicati duše iz podzemlja. To je nekakšna spiritistična seansa. Kar pomeni, da je imel Divus na nek način oblast tudi nad prihodnostjo, tudi nad začetki moderne literature v 20. stoletju. Kaj pravi v tej prvi pesmi Pound? Pravi med drugim, like quiet Divus.
Nihče se ni čisto zares vprašal, zakaj, in ponavadi so to banalno razumeli kot spočivaj v miru, requiesca in pace. Ni to. To je aluzija na tisto uvodno pesem, ki jo je Divus dodal svojemu prevodu in kjer se nespečno premetava, dokler ga ne pokliče Homer k nalogi. In ta nespečnost je tisto, kar tukaj Pavna vznemirja. Knjiga je nemirna, knjiga ne da miru, knjiga hoče tako rekoč v prihodnost. Zdaj, tukaj si lahko seveda potem tudi pogledate ta izvod, ki ga je knjižnica Selška Vilkarja pridobila pred nekaj leti in ki smo ga imeli potem, ko smo imeli eno konferenco, ki tudi izhajali iz Divusa v Ljubljani, sodelovali z Moderno galerijo, tudi razstavili pravzaprav skoraj kot v nekem relikvijariju in vedeli smo, kaj hočemo s tem povedati. Divus je bil na nek način božanski, čeprav seveda koprska miniatura Homera. Hvala. Peter trenutno še daje izjavo živo za NTV Koper, tako da ga vmesem trenutek nadomestila. In na oder vabim že izrednega profesorja, doktorja Gregorja Posnažina, da predstavi delo Petra Pavla Vergerija mlajšega. Prosim, izvolite. Dober večer, dragi prijatelji kulturne dediščine. Buonasera, gentili amici dei beni culturali. Dvakrat ali trikrat stojim pred vami v zadregi. Prvič zato, ker nisem vedel, da bi morali pripraviti tudi povzetek predavanja v italijanščini. In čeprav je italijanščina ena mojih večjih ljubezni, tako za latinščino in grščino, je ne obvladam dovolj, da bi jo zdaj tukaj mrcvaril pred vami v neki improvizaciji. Že tako ali tako je moje predavanje impromptu. Drugič sem seveda v zadregi, ker to se mi zgodi skoraj vedno na konferencah. Pridem na vrsto za profesorjem Marinčičem, mojim nekdanjim profesorjem, da je to skoraj vedno antiklimaks potem. Pa vendar bom poskusil se ne izneveriti. Podobno kot profesor Marinčič sem povabilo na ta večer tudi sprejel z drobno zadrego najprej, kako pa je Peter Pavel Vergerij mlajši spreminjal svet. V marsikakšnem pogledu mu je spodletelo, v marsikakšnem pogledu je bilo njegovo življenje velik neuspeh. Sam se je tega morda na neki način zavedal, njegov značaj je bil velik, bil je častihlepen in pri številnih njegovih načrtih mu je čisto zares spodletelo. Namesto, da bi postal tržaški škof, je postal koprski škof. Namesto, da bi mu uspelo pripeljati velik pomiritveni koncil v Mantovo, kot mu je bil naročil papež, je največ, kar je bilo mogoče izpogajati, bil kompromis. To je bilo mesto Trento, v katerem je zasedal sicer izjemno pomemben tridentinski koncil. Ni mu uspelo pustiti niti sodobne sledi v Kopru, kajti po tistem, ko je bil izobčen in je bežal iz Italije, so njegovo prečudovito obeležje, ki ga je posvetil svojemu bratu Aureliju Vergeriju, ki si ga žal ta hip ne morete ogledati. Torej, na tem prečudovitem obeležju, na enem najlepših, če mene vprašate, humanističnih epigrafskih spomenikov, je bilo njegovo ime brutalno odklesano skupaj z imenom njegovega brata Giambattista Vergerija. Iz arhivov so odnesli vse sledi njegovega episkopata, tako da je pravzaprav edina sled, ki jo je pustil za seboj, bil njegov epitaf, ki pa je prav tako izginil. Pa vendar je Peter Pavel Vergerij mlajši
na številne načine pravzaprav usodno spremenil cel svet. In tukaj se bom omejil samo na en ta način. Preden pa nadaljujem, bi morda kljub vsemu nekaj podatkov o njegovem življenju nanizal čisto samo zato, da lahko podatek o tem, kako je spremenil svet, postavimo v neki kontekst. Skoraj težko si predstavljamo, da bi lahko kdo bolje ujel trenutek rojstva novega sveta z lastnim rojstvom, kot je to uspelo prav Petru Pavlu Bergerju mlajšemu, ki se je rodil le nekaj let po tistem, ko je Kolumb odkril novi svet. Na neki način torej Peter Pavel Bergeri predstavlja ta novi svet, obenem predstavlja tudi zlitje dveh različnih svetov. Njegovo življenje se je začelo kot življenje mladega advokata, ki je v cerkveno službo vstopil šele po smrti žene Diane Contarini leta 1532. Tudi tu je bil deležen posmeha, češ, da je nekakšen, da mu je spodletelo, da je pravzaprav doživel neuspeh, kajti njegovi cerkveni kolegi, tukaj mislim recimo na kardinala Bullingerja, so se mu posmehovali, da je teološko šibak. Vendar pa se je Peter Pavel Bergeri v cerkvi vzpenjal izjemno hitro, tako da ni noben čudež, da je že 2 leti po tistem, ko je postal papeški tajnik, postal tudi papeški nuncij na dvoru cesarja Ferdinanda. In sicer z nalogo potipati, kakšno je razpoloženje do cerkve v nemških deželah. Druga nunciatura, ki jo je opravljal, je bila namenjena temu, da omogoči vzpostavitev pogojev za pomiritveni koncil, kajti koncil, ki se je zgodil, ko je bil tako rekoč še najstnik, oziroma ko se je ravno poslovil od najstniških let, to je bil Lateranski koncil, te naloge ni opravil. V tem času pa je Bergeri prišel tudi v posebno skupino, ki jo je vodil eden od najbolj markantnih humanistov in mislicev tega časa, to je bil Gasparo Contarini. In sicer je šlo za komisijo, ki jo je papež Pavel III. Ustanovil z namenom notranje reformacije cerkve. Najbrž ni nobeno posebno naključje, da se je v tej skupini zbralo največ pripadnikov kroga, na katerega se je sicer v cerkvi gledalo nekoliko po strani, in sicer so bili to tako imenovani spirituali. Komisija je pripravila dokument, ki nosi naslov De Emendanda Ecclesia, ali o tem, kako je treba prenoviti cerkev. Vendar pa ta dokument ni dosegel nobenega posebnega odmeva, bil je prebran papežu, nato pa je ostal mrtva črka na papirju. In vendar je ta dokument na neki način zaživel, ko je prišlo do Tridentinskega koncila, ki se ga Peter Pavel Bergeri sicer ni smel udeležiti. Številni koncilski odloki, med njimi zlasti koncilski odlok o tako imenovanem opravičenju, so nastali kot rastline, ki vzniknejo iz semen, zasajanih ravno v dokumentu De Emendanda Ecclesia. Dokumentu, ki ga je v tej komisiji pomagal pripravljati tudi Peter Pavel Bergeri. Čeprav se torej Bergeri koncila ni smel udeležiti. Zakaj? Zato, ker je s svojim vedenjem prav tukaj, kot koprski škof, povzročil to, da so ljubosumni glasovi proti njemu vzdignili obtožbo herezije in se je moral braniti. Torej, ta Bergeri, ki ni smel v Trento na koncil, je na neki način na tem koncilu bil prisoten. Na koncilu, ki je, skoraj bi lahko rekli, oče vseh kasnejših koncilov. Koncilu, ki je postavil temelje sodobne cerkve. Bergeri je moral leta 1549 zapustiti Italijo, to pa zato, ker enostavno ni več imel moči, da bi se zoperstavljal zdaj že drugi obtožbi odpadništva,
Drugi obtožbi, oziroma obtožbi, ki je ni mogel premagati niti s svojimi, lahko bi rekel, briljantnimi v italijanščini napisanimi govori v lastno obrambo z naslovom Otto di Fesio. Vergeni je torej Italijo zapustil. Vendar ne čisto zares. Vedno se je vračal in zasipaval severno Italijo, pa tudi Kranjsko in druge dežele za svojimi pamfleti, v katerih je kasneje bičal cerkev, vendar je morda v tem treba zaslutiti tudi kaj ljubosumja. Kako zelo trpljenja polno življenje je to bilo, morda najlepše povzamemo s tem, če preberemo njegov epitaf, ki ga nažalost ne moremo več občudovati v naravi. Napisal ga je v krasnem taktilskem dvostišju in pravi Hac ego sum Petrus Paulus cognomine gaudens vergeni sancta contumulatus humoc. In tako naprej. Je kar dolg, tako da vas ne bom zdaj mučil z latinščino. In pravi, tukaj ležim, Peter Pavel, ki mi je v čast priimek Vergeni. Pokopan sem v gomilo svete prsti. Nekoč so me naslavljali škof Justinopolisa. Kot papežev poslanec sem prepotoval širna kraljestva. A vendar sem se odpovedal častem, za katerimi se svet peha, ko sem se z resnično pobožnostjo oklenil vere. Raje sem hotel kot pobožen pregnanec tavati po svetu, kakor pa biti neveren predstojnik v domačih krajih. Najprej sem bil Peter, ker sem te, dobri Kristus, tajil. Potem sem bil Peter, ker sem zate, Kristus, pasal čredo. Pavel sem bil, ker sem proti tebi, dobri Kristus, dvigal glas. In Pavel sem bil zate, Kristus, ko sem nas vzel križ. Po pravici so me imenovali Vergeni, ker sem meril proti peklu. In imenovali me bodo Vergeni, ker strenim k nebesnemu svodu. Kdorkoli že si, ki verjameš v Kristusovo pot k odrešenju, ko proti moji žali stopaš, reci tele dobre želje. Vergeni, ki bil je nekoč slavni škof iz Justinopolisa, naj živi na veke v nebeški trdnjavi. Hvala za vašo pozornost. Najprej se moram zahvaliti profesorju Marku Marinčiču, se pravičujem, ker me ni bilo, in tudi Gregorju, profesorju Gregorju. Tako da zaključujemo še zadnjim, to bo Santorio. Jaz tukaj nisem danes kot profesori pred mano, gledno, če imel že profesor Gregor zadržke pred svojim profesorjem, bolj imam tudi jaz pred svojim, ampak pustimo to status zgodbe. Smo le varuhi knjižne dediščine mesta Kopra in prosim režija, če gre naprej. Jaz vam bom samo povedal, kako so ta dela prispela v Koper, zakaj so pomembna za nas Koprčane in kaj lahko v njih najdemo. Bi prosil, če lahko zavrtim, Skratka, Santorio, kot boste videli, bomo začeli z njegovimi komentarji Ad primam fem primi libri canonis Avicene, se pravi prva knjiga prvega fena Avicenovega kanona, v katerem naredi revolucionarno delo, namreč vsi, tudi ko berem enciklopedije, pišejo, da je Santorio postal velik in priznan zdravnik ravno z medicina statika 1604, ampak 1604 še piše aforizme, po zgledu Avicene, tudi ko so pisali vsi aforizme, in to so te kratki izreki, po katerih naj bi se zdravili, tipo una medica, ena jabolko na dan, un melo al giorno, leva al medico di torno in tako naprej, take zgodbice. Ampak to, kar gledamo, to je njegovo kapitalno delo. Santorius Napolitani in Patavino gimnazijo je bil prvi profesor teoretične medicine, napisal komentarij in primam fem primi libri canonis Avicene in je šel v Benetkah 1626 pri Sarcini. Zelo zanimivo je, ker že noter v proemiju takoj napiše, da za razliko od njegovih kolegov, ki zdravijo po Evropi, v Franciji, Nemčiji, Angliji,
ne nazadnje tudi Paracelsus Švica, si niso drznili odpreti tega dela, zato ker je bil mahometanus, musliman. Avicena pravi, razpravlja o tem, ali je bil tajnik ali državnik perzijskega kralja in tako naprej, to pustimo stati, to je stvar teologije, je veroval enega Boga v preroke, tudi mi verujemo enega Boga, ampak tukaj se ne dela medicina. Skratka, Santorio začne odpirati tematiko, ki je revolucionarna. Se pravi, loči medicino od naravne filozofije. Pod naravno filozofijo so bile vse artes liberales in ki se pol osamosvojijo in medicina je ena prva izmed njih in tudi pol, če gremo skozi knjigo, začne de intencione, o intenciji, de objekto, de subjekto in tako naprej utemelji in pove, da katoliška cerkev lahko razpravlja o telesu in o zdravju, ampak to je vedno salutis, salutas kot grešno stanje, v kaj se povrne to telo in znameniti Avguštin in Tomaž Akvinski in Averroes in vsi so razlagali veliko o medicini, razpravljali o telesu, niso pa dovolj študirali medicine, da bi lahko o tem govorili. In zato je nekako pravi, da šele ko se bo medicina osamosvojila kot znanost, bomo lahko tudi zaživeli in začeli počevati. Seveda jo osamosvoji, telo in zdravje ostaneta brez Božjega, bom rekel, telesi, votli. In kaj je zdaj tukaj, kaj ostane? Ostane to, kar je lahko ta čas počel v začetku 17. stoletja, ko ni vedel še za, se pravi, prebavo in vse te stvari, se je odločil, da bo pač to telo miru. In kaj lahko delamo pri telesu? Prvo stvar, tehtamo, mirimo telesni oziroma srčni utrip in pri tem je izumljal tudi določene instrumente, ki če bo šel gospod naprej, bomo videli. In te inštrumenti dejansko so še danes revolucionarno bili izumljeni 400 let pred tem, ker nosimo na uri vse okrogle oblike, tam je higrometer, prej že omenjeni termometer in pulzimeter. Higrometer je deloval, ne vem, če ste včasih šli k noni, ste imeli tista dva, bom rekel, mladca, ki sta bila oblečena v fanta in punco in fantek je imel dežnik in punca je bila na sončni strani Alp. In se pravi, ko je voda se napojila z vodo, se je raztegnila in je šel ven fantek z dežnikom. Ko se je voda oziroma ko je zapihala burja, ki je suha, je špago kontrahiralo, jo je stisnilo in je šla ven deklica sončna brez marele. No, skratka, to so te izumi, kar še danes uporabljamo. V bistvu tisti skrajno levo je pulzimeter, ki ni nič drugega kot Galilejevo nihalo in je dodal samo še metrični sistem in pol je izenačil nihanje s srčnim utripom človeka. Medtem ko pa desno imamo termometer in tam je higrometer. Razumejo še veliko drugih stvari, miruje tudi temperaturo sonca in lune, to pa zaradi tega, ker je menil, da je vse vpliva na počutje in zdravje. Tako, zdaj smo zaključili predstavitev teh 5 knjig, mogoče pri Santoriju bi samo to dodal, da smo imeli veliko srečo, 2014 smo nakupili to knjigo iz projekta Memoria Patrie, takrat smo nekako se obrnili na Münchensko antikvariat in nam je tudi gospod dostavil to knjigo in je sicer prva dopolnjena izdaja, che per me è 1625. Dico ancora 2 parole per i nostri ospiti italiani. Santorio illustre medico, non solo illustre scrivendo la medicina statica nel 1604, ma soprattutto con quest'opera del 1626 intitolata Commentario in prima fe in primi libri canonis Avicenne, dove appunto dice che la medicina, finché sarà sotto gli auspici della filosofia naturale, non ha cosa a cercare come scienza medica, e lui dà
cittadino veneto riesce anche ad estrapolarla e a dire vabbè, c'era Sant'Agostino, c'era San Tommaso d'Aquino, tante persone illustri che hanno fatto tanto e scritto di salute ma anche di peccato, ma discutendo di salute l'uomo moriva, si ammalava. E allora dice no, dobbiamo estrapolarla, basta con la filosofia naturale, ci rimane il corpo fisico come pietra, cosa facciamo col corpo? Lo misuriamo, pesiamo, suduriamo e tutto questo lui mette le scalette. Se andiamo indietro a vedere, vedete questo è un tipo di pulsilogio e di termometro, quindi sfrutta Galileo mettendo la scala metrica e riesce a scrivere. E avendo 2500 pazienti, come oggi un dottore in Slovenia ha 2500 pazienti, venendo dopo una settimana, un mese, Pinco Pallino non si ricordava più chi è lei, come stava, no, lui invece si segnava e quando venivi da lui sapeva meglio di te. E allora così nasce la medicina. Così, ecco, grazie. Con questo abbiamo finito il reparto centrale, la parte più importante, finiamo con un intermezzo e dopo abbiamo ancora, chiedo un po' di pazienza, due persone molto importanti dalla Biblioteca Nazionale di Ljubljana. Tako, zdaj smo zaključili srednji del. Vas prosim še malo počakajte, ker imamo še dve pomembni gosti iz Narodne univerzitetne knjižnice, kajti z njihovo pomočjo smo uspeli zdigitalizirati in postaviti v Europeano, to je ta platforma evropska, če te ni tam, te ni, vse naše dragocenosti, rokopise, inkonabule in druge knjige in zato se moramo zahvaliti gospem, ki jih bom povabil po intermezzo muzikale. Četrta točka, Amadeus Mozart, note Giorno Faticar, arija iz opere Don Giovanni in spet imamo našega pevca, ki ga bo treba verjetno iti poiskati, Leo Maj Kokol in klavir Rea Štrukelj Pahović. Hvala. Sedaj vabim na oder doktorico, docentko Ines Vodopivec, odgovorna v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani za digitalizacijo Europeano, Dalib. To raziskovalci vsi poznate, ker knjige vam ne kažemo, morate iti na splet. Detto che i nostri
nostri ricercatori sono sempre, qualcuno vuole sbirciare ancora il libro cartaceo e noi invece da bibliotecari diciamo no, quelli non si toccano, oppure vanno messi in deposito, no signor Rupert? Inaccessibili, chiusi sotto chiave. Però grazie alla dottoressa Ines Sotopivec questi libri sono adesso disponibili in rete, gratuiti, in europeana, quindi siamo mondiali. E adesso invito la dottoressa Ines Sotopivec, se moram zahvaliti, ker nam je, mi imamo razne projekte za financiranje digitalizacije in to vse stane, ampak to je bilo gratuito e ecco perché oggi la dottoressa è con noi. Hvala. Vidite gor. Najlepša hvala magistru Petru Štoka za to vabilo za danes. Me je prosil pred časom, da povem nekaj besed o sodelovanju Narodne in univerzitetne knjižnice, seveda z koprsko splošno knjižnico, pa tudi na projektih digitalizacije, ki jih imamo. Pa sem nekako skozi današnjo predstavitev oziroma preko tega, kar sem poslušala pretekle govorce, pravzaprav povezala eno nit, ki se mi jo zdi smiselno izpostaviti tudi z vidika digitalizacije, ampak predvsem z vidika tega, kdo smo, kaj smo in kam gremo. Zaznala sem namreč, da smo tukaj danes zbrani na dogodku, ki pravzaprav obeležuje spoznanje ali poveličevanje ali tudi pravzaprav samo razmišljanje o temu, da smo mi, torej tu živeči prebivalci, bili vedno skozi stoletja povezani z širšim intelektualnim krogom Evrope. In ta prizadevanja in taki dogodki, pa tudi potem projekti digitalizacije, ki jih je tudi magister Štoka omenil, nam dajo možnost, da spregovorimo o naših preteklih gradivih, o tem, kaj hranijo naše ustanove in tudi, da poskrbimo za to, da gradiva približamo vsem tistim, ki morda niti ne pomislijo, da bi šli v arhiv, da bi šli v skrite zaklade knjižnic in se seznanili z gradivom, odprli gradivo, ga pogledali, morda prebrali. Tako da pravzaprav s digitalizacijo samo približujemo gradivo seveda našim uporabnikom. Hkrati pa skrbimo tudi za varovanje tega gradiva. Zakaj? Ker ga vedno znova ne jemljemo iz naših zbirk, temveč omogočamo ta dostop vsakemu, odvedno in povsod, pravzaprav iz njihovih namenskih računalnikov. Dodatna prednost, ki pa jo seveda sodobne tehnologije, vključno z umetno inteligenco, omogočajo, je pa pretvorba besedil v različne jezikovne modele in hkrati tudi omogočanje dostopa do vsebin tistim, ki imajo kakršnekoli oviranosti in so spričo tega jim je onemogočeno samo delo z gradivom, listanje po gradivu, branje gradiva in podobno. Tako da resnično takšna sodelovanja, kot imamo tudi za koprsko splošno knjižnico Srečka Vilharja, omogočajo napredek ne samo posameznih ustanov, ampak nas kot splošne kulturne in širše javnosti. Hvala. Tako, ne bom zdaj vabil gor Mojce Šavnik, gospe, ampak bi samo prosil režijo, da pokaže, kaj vse naredila gospa. Zadnji video, zadnja rokopisi, to je vse to, kar lahko vidimo in to je predizumno tiska, pred 1475, zelo pomembne stvari. To so samo tiste najbolj najbolj prvotiski. Skratka, tudi sami bolj, ko damo zdigitalizirati, ugotovimo, če je kaj novega, kjer moraš prilistati, ki sicer ne bi. Tako da se zahvaljujem. Zdaj pa vabim gospoda, na katerega sem zelo ponosen in nam daje vedno na razpolago svoje dijake, študente, ne vem kako bi rekel, z glasbene šole. Če je tukaj med nami gospod Iztok Babnik, bi ga povabil, da nekaj pove. Ga ni več. Je tukaj, prosim.
Gospod Isto Babnik je prišel z Amerike in ima časovni zamik v glavi. Dobro jutro, ste v redu? Dobro, sem dobro. Spoštovani, en lep pozdrav v imenu Glasbene šole Koper. Vedno me veseli, ko me pokliče Peter in me povabi na take kulturne, pomembne zgodovinske dogodke, kjer se obeležuje tudi zgodovina Kopra. Tudi Glasbena šola Koper je en del te zgodovine. Veseli smo vsakega takega povabila, predvsem pa počaščeni, da naši učenci in dijaki lahko sodelujejo na takih prireditvah, ki bogatijo Koper, mestno občino Koper in pa tudi slovensko Istro. Ancora 2 parole in italiano. Buonasera, grazie dell'invito della Biblioteca Centrale di Capodistria, specialmente grazie all'invito di Peter che ci chiama sempre a tali eventi molto culturali e molto interessanti, ecco, molto forti come dice lui. I nostri allievi si presentano sempre volentieri e sono felici di assistere ai tali eventi e ringrazio tutti gli oratori, tutti i docenti che hanno veramente fatto una serata speciale. Se pravi tudi vsem govorcem, docentom, profesorjem se zahvaljujem za ta čudovit večer. Zdaj pa ste vsi nagrajeni, ki ste nocoj nastopali, mislim, rečem nastopali, se niste otroci nama, ki ste sodelovali na dogodku. Začeli bomo zdaj mlajšimi, to je naša glasbena šola. Prosil bom Tadeja in Uršo, da prideta, da mi pomagata izročati lepe stvari, da bomo in en seznam, ali ti poznaš svoje učence? Ne rabim očitati. Ne, sem te spravil za trego. Ja, dobro. Nekaj mi iskati dači. Leo Majo Kokol, Maj, Rea. Aha, imamo še zadnjo točko za konec, sicer ne vem kakšen naslov, ampak bodo zaigrali naši trobentači in pianistka.
Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.